Sanibonani anginibengalele nginamukele le channel emaswidi mina production mangabe yaqala ukufika ngicela ngenzele iqiniso lokuthi awucofa subscribe maqedwe ubale video shawa like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje ngaza kwethu ziningi izinto esike zenzeka emhlabeni sihamba emhlabeni sakhile ezweni siphila khona suke ziningi izinto esizakalayo thina ke esisuke ke singazazi siyayithi ke mase ngabe sebesixoxela abantu ukuthi kwenzeka kanje sibambe imlomo singakholwa noma sibesitshela ngeyabo imlomo abagilwa njengamanje udaba ngozela ngalo lensizwa uPhakamani wakasibiya udaba lwakhe ke aliyona ke into eqalayo ukutrenda njengamanje njengoba ke usulibona trenda kangaka emva kokuthi ke aye okhosini FM namhlanje mhla ka 27 February 2024 udaba lwakhe luyinto ke eyaqala ukutrenda kulonyaka kusaqala ke uFebruary waze walibhala ke inkundleni zokuxhumana epagini lakhe ngqo lapho khona ke esuke echaza khona ukuthi kwenzakalani na eze ke eshiswa intombi yakhe ebake ilesimo ayisona njengoba ke umbona la emva kwami lensizwa ke ibike ukuthi ke kwaku 2022 ngo-April isikhathi ke sika Good Friday ibuyela ke emsebenzini ngolesithathu ibuye emsebenzini ithini izolungiselela ukuthini ngakuzoba olesine bese ke iyagibela ngolesine igibelela ukuthi emakhaya iyodla ke uGood Friday nomndeni wayo mayifika ke endlini bese ke kufika intombi yayo ifika ntambama mayifika ntambama imphathele ichibi sawubona sona sami sengifikile kuphatheleke ichibi njoba ke wakwalisebenzisa ngaphambilini nguphathele ukuthi ke uphinde uchatheke futhi ngoba nje uya emakhaya ube right ungaphathwa isisu ube right nje emoyeni hayi jabuleke insizwa yakhe kufikisana sayo ilithatheke lelo chibi bese ke intombi ifuna ukuthi ke bedlale umdlalo wasekamereni insizwa yakhe imkhahleleke ithi hayi ake kame kancane ethukugeza bese ke yabuya ke ngoba njengamanje usakhathele ubuye emsebenzini ivumeke intombi ingeneke insizwa yakhe ngaphakathi ke eshaweni sathi mayingena eshaweni imlandela inkosazana imlandela nani nalo ke leli chibi ethi liphetheke mayifika ke imvezeleka ayisana samnali ke chibi lakho sasuchatha ngaba bese uyageza ivumeke nensizwa yakhe lithathe bese ke yachatha ithi mayichatha insizwa hayibo iyeza ukuthi hayi lento eyenzayo iyashiselwa ngaphakathi ishisela ngisho endunu uqo hayi iqale ke inyakazi insizwa ukuthi hayibo yini lo nginikeze yona ithi intombi cha ichibi lele ngunike lona hayi ivumeke insizwa iqhubeke nokuchatha iyeza ukuthi hayi lento le iyamlimaza ngempela uthe mase suka ke lapho ke wabeke esekhetha ukuthi avela iyeke wazama ukuthoiletha kuyayithoiletha lento le ayiphumi ube semcela ke thana sami ngicela ungweze ifoni ngifuna ukufona ukuthi ke ngithola usizo umngane wami angise-clinic ngoba lento le iyangishisa iyangilimaza intombi yayo inqabe ithathe le phone ifake ephoketheni esikhomeni sayo bese kithi hayi izofuna yena ngeyayo izofonela ubaba wayo ukuthi afike azomthatha nangempela ke iphume ke intokazi iphume ikhuluma nefoni iphume mhlambe 15 minutes to 20 minutes ithi sangaphandle ke igcine ke isibuyile ke mhlambe emva kwalo 20 minutes ibuya nani isibuya ke manje neUber befike ke beyithathe ke lensizwa ke le Uber kuhamba nenye insizwa befike beyithathe ke lensizwa uPhakamani ngokasibiya mfake kule Uber ke ahlale ngemuva kuhanjwe ke kuthiwa kuyiwe eclinic yasotho ngathi makufika eclinic kuyadlulwa kungena kudlule kweclinic kuyiwe emafletini makufika emafletini iphume lentombazana ihambe yokhuluma ke nenye insizwa ke lapha abefika bayithola emafletini mayithi yabuka hayi insizwa ibonakala indala ngenze ukuthi lo baba lo kade ethi uzofonela hayi sebebuya bobathathu ke manje emontweni bangena futhi manje emontweni sebeba 4 ilensizwa uPhakamani bese kuba ilenkosazana athandana nayo nalezi insizwa ezimbili eyodwa ya driver enye ke ile abathatheke emafletini bese ke insizwa yasho esho uPhakamani hey bafowethu cela ninikeze amanzi ngiyalimala khona into engishisayo ngaphakathi iyangishisa lento le intombazane ke imthatha isigubhu ke isimnikeze ithi nawo amanzi kanti lamanzi kusaseyiyona futhi le acid le ukuthi isigubhu sakhona asibonakala ukuthi yini ngaphakathi lezi gubhu ezifihlayo igalele insizwe emlonyeni iphuze the saphuza kanjalo iyamangala ukuthi kuyiwaphi kudlule futhi eclinic kuyiwa manje ehlathini ihlathi ke leli ke lamahashi khona le othungathi makufika ke ehlathini bafike ke bamkhiphe ke la mabefike ehlathini kufike kumiwe ke lapha na ke njengamanje baphumele ngaphandle bakhuluma babuye emotweni bethatha imoto ke beyishaye beyeke bebuye endlini yabo ngqo lapho ke kuhlala khona insizwa uPhakamani ukasibiya umgilwa befika ke endlini yakhe ke befike afika aphume ke emotweni bembeke phe kompetha lale phe kompetha abheke phezulu esibheke phezulu bembambeke bemcinezeleke imqinyeke lensizwa ke nanentombazane besho ke bemphuzisa ngenkani le acid yabo bebuye bemthele ngayo ke ebusweni lensizwa ke ixoxa nje lonke lolu daba injengoba usuyibona ke la emva kwami isona ke simo eyasala
eyagcina kusona-ke leso sibona lapha emva kwami. Into nje ekhalelayo ayisakhaleli ukuthi injani yonakele ebusweni, ayisakhaleli ukuthi yalimala ngaphakathi, ayisakhaleli i-trauma. Isifuna ukwazi kulo ithandana nayo ukuthi kahle kahle into efana nale wayekade eyenzelani. Nganza kwethu imibuzo mningi kakhulu. Omunye umuntu engasho ukuthi lensizwa yaba nebhadi velelo lesimo, kodwa mina ngibona ukuthi kwakuyibhadi khona noma kwaba libhadi khona okwamlela ukuthi-ke impilo yakhe igcine engafanga. Ngoba-ke masho ukubheka inhloso yabo yokumusa ehlathini, ngiyacabanga ukuthi kwakade kuwumbulala. Kodwa-ke udaba luyaqhubeka. Ngicela ukuthi-ke ubuke ividiyo elandelayo kulolu daba, lapho khona kuvezela ngqo intombazane eyagila lesimo nokuthi-ke kwagcina kwenzakaleni kuyona. Gama lami ngiyolisebenzela njalo, gama lami ngiyolisebenzela, gama lami ngiyolisebenzela, gama lami ngiyolisebenzela.